Before na fala ilo atu nungol tato Polokalame ia fia na pofa be tato fasala launga no le la tai au ia o le uta nu magia mai lava i tato malo fa lo nia foi lava nungol tato Polokalame le mi lava nei matango fiele malanga fia foi lava fa Alofa toi foi le mamalu mal pa ia o tato tunu ele nga terna ia fa be foi lava tato malo fa lo nia la fionga le limsta o tato fa nga malo fionga ia honorable la aulia le malia toa le o te Polataivao fo Schmidt ia po la fionga foi nga ftasi la fionga ia foi mono ina nei vaenga o le tato Polokalame whaftai mo lo taimi o whawano mai honorable ma alo lava soi fo manuia ma le langi mamai la wafionga nei vaenga o na fiafi Alofa Pulotu ma alo soi fo manuia whaftai le tua wa mo foni la o ta ua tate fio fo iai ma ta loa ua vai se unga fo tatou tele mafuta ia ono le tulanga ile tele level fasolongo ngā luenga o lo tutupu. Ia mai se foi tulanga le malo, le tu malo, ia ma whawelawe rawa whale a inga. Ia sua tuai vai malo i puenga i tatou pānga masani. Ia ono ufaisi umi tate le te telenoa. Ia whatalo fatu lau fionga le ngangalo. Ia whatalo fatu foi le whafonga tapo e mai si tatou atunu. Nei tulau le fiafi pānga masani uma. Samoa nei matunu mamau. Au fai ngaluenga tutofi le tua. Ma lor se fu manuia, ma lor langi ma Alofa lava. Ma lo whaftai lava lau fionga mo taimi ua whamano mai nunga tato Polokalame honorable o lea lava sa maua tu lava yo e malama lava tato Polokalame male mamalu mal pa i o re tato tunu le pisi lava le sa pisi ela fionga whapefu i lava mali tato whainga malo malo tu ai fo i le mata ngo fio tapenanga le whamana tuino re tuto tasi fo i lava o le honas fulma taso tai sanga ale tato whainga malo mali tato tunu pelu Samoa o le popo lenga lava tato tunu honorable pena maua lava sa malo longa le leia lava fionga e lei me uma sa maua nei tu lai fa lo ele tua vai ane le pi ol tu lima mo se moi palo la vale on sa ela o fionga e ele tala fo la vale na tau mai nei la verte mi nei la o fionga honorable i te tono ma to fisa fa sala la fa tau le fa bea i le tato Polokalame foi lava masani i lungol e fa ka sa TV2 o le lava okay ma lava me uma le tato Polokalame le fa wa lava vai sta tasi sa o le honorable ia ele ngā tia o te ia tu foi ia uia i tustu singa wa au foi lungo newspaper ia ele ia se tu langa wa tu la ia fa ma ningol natala na vatu ia e pe lava on sirfia o fa wa pel Polokalame masani ele sole pule ia so lulu ma so really te tasi e foi lava nei tu langa sa fetuna ia onole fina ngalo fo yo nisi na fia i Polokalame ono tau fai lava fa pura fa mala ia no ela ia manatu e ole avea fa msino ia ma vatu ai ma le televisia le fakasa e sa fa malulu ia au ole fe full televisia anga i mai tatou me masan ia ia la o mai al temine ele ia se me fa pena fa tinoa ia ai ono tulanga lava e tatele va ia fo ipe ia ina ngaluenga lau tustala e atu stala le lei foi tustala fa ves ia le lava to atu lava atu no manino matalo vai se temi al temi nei ia o lo to langa tonu me uma ma lo fafta I hope o tato Polokalame le se Polokalame foi lava fa vesi lava fionga honorable ai lo vota we fangaton wal malama Pulotu o me te fisili mai ai ni fisili onga fisili faingata e tatele tala no foi po a fisili te sau no mai mana ia moni ta fe vai al malai tatala no moni la mana usunga foi la fama la manga moni lava o le ala tonu lava na eselo fia la fionga honorable ona to tele foi lava isa ma to malo falonia e fisili mai lava vasto mo fisili ta upo la patara no ina pe la fionga tele mana o le vainga le la ton el me na fia le ngata o le nei tangata le fionga fa pe la to tele o mo pa anga ale tato Polokalame o mo jo to lava fa tele la la fionga vainga le na ai ola ta no mo lava fa mo honorable i le tato miliona ta la bloke le tu malo si foi lava nga fo mo numero 2 status update manit foi lava pa Polokalame lo fa nga sol time nei fa mo le lava honorable ia o le so radio le na te nei na avele ma to ta muli
Una ua alu le matou fa'asoa mua le matou fa'aselau lusu limafi. Na matou vai me fo'i o ngā umu. Fo'i a o le o ngā umu le tauana o le ainga tamati na whanau. E tō rua mwhanau me whapena. Iei laisi e nuu o sasina, lo matou pito nuu i sasina. Ua mori mawina ua ieisi mea o ngā umu o tō tele. O lona winga wa iri tamati na e mau ngari i pe o watu le toa lima to ono, o lona winga. Tau te whaifuafuanga vai o ngā umu na inisi me whaupopo. A wai pe le tala whea ngai, le unga li i foi lea na o le tō lua, ma la ua mei o le uri paelo, o le sapelu, o le whaila, o le ping spar, sa mala o whao. Ia, ma le lima waia. Ia na watula i o le mele e tasi le posionale e tasi. Wa avele ainga tō tele. Alona winga e tauna tō e vai lua pe vai tolu ainga tō tele. O lele ana tō e whapopo ele ma tō tolu sifuru o ngau. Ia, o le tūranga na opo ma i le sfariri lente nei, le ana wha e uma iai. Ia le se lau lima sifuru waia, ia, ma wilpaelo uma e tolu sifuru, ia, whao, ping spa, sa mala. Ia, ma tūlanga uma lava e whatinoa ia, e matanga o le whaselau lusu li mafe. O le lau omana mai e alwhai mato li poti whaselau li masu wafe na lau tu i natu i le tanga luenga. E toi mai ele mato whaselau li masu wafe muli. E atoa i lor piniona. Ia tea ulava na ia malo i tu malo. Ai, i le taimine nei le mai tau. E leo ia tea ulfa mau ngalo ia. O wase e ale va. E tu malo e le i maua le lua se lau. Ele i maua le se lau lima sifuru. Ia ma le majority leo o maua le whase lau lua lima mua. Toe la whase lau lua lima muri le toi. Ma o loo whasolo pea. O le foi lava ua e sisi le mai Pulotu. Ia oai fo iai tu ma lo sa iai tu lava fo i o le musua. Ia ma le whatautau. Ia ma le tele o upu matala. Ia na ua e vai atu olo limo la wali i wata sangi kon kalaki. Ia tato o ia luma, wala vai ia taimi o le fai umi o ala e tali ngai tu malo. Ia masalo pe to lua to toru nei tu malo na ia nei mea onga. Ola e tati ai, ale lau tele i o le ploketi, ua se elm tau. Se. Manaya, malo la me la fionga ma le tato whenga malo i le ploketi lava ne o miliona tāna. Moni lava lau saunoanga. Pe o le ma wat foi lava mua lava le tu malo palau ni numero lua ua a tole la to miliona tāna. Sa o le lau fionga honorable? O le tala na, o le ua na ea na whaasopo i te tonu le tūlanga lea. Ma o le vave ar ngai hoi. O le vave ar distribute. Ma le vave o le roll out. Ia o tūlanga le na lai whaasolo i pea. O le tūlanga tā ua i le mai tau Pulotu ua tau fai te le tūlanga o ati nai. Ia te au ia malo tu malo ua matua ia ngai ia iuta tangata. O pāpovi o tūlanga o mea uma puipuinga o mea toto, ia matulanga uma lava i le. Ati nai sa le fai mo mua. Ai pe ua wha o Sofia uma langona ina ua tau nul wha moe moe. Toi la itia nei tu malo le lava e wha solo. Ai le o toa li ai o le lava e wha solo. Ia. Hape fela ni so tu malo le lava fatali se lau mes fulo ni se le maua le lua se lau o no vainga foi lava mena tutupu mai lamtanga e hape fela na tanga to tu malo ia fa moli ono. O te lo lava ele o mapu le so tai mai o tu malo. La ngai le ver fa le tonu al te fono por fai pule. Eta buena poloka. Ba la foi le tu lalo le pa ia mal malo tu malo mo me vita fa te noanga. Aua nei no foai. A whapea lava ua tu lai se tu langa o lo iei pele fina ngalo te e se o lo te whano po whaipule. A ngai mai o to tanga lwenga. Wai le a vea le tangata to tasi ma mea poloka ai. Pena o whai atu le tatara no mo foi to se funu. Salo peto to lua peto to le ono nei mea whamanino le tanga lwenga o mea ngonga. Au te loa lava o laua se mali o isi foi tu langa i le va ia le fainga malo e le tau ona tupul mele o le maua. O le talo le tupe lea e whaalu nei Pulotu. Ma le allocation le wa fai.
A whapela vai e taunuu le taunuunga ai le I maua lava. E wha me I le special account. E wha umale leia la le miliona le alu le teimini. Ai le tiu. E pasi lo le tala le tupe I le tala le tupe le ufafola nei le minister tupe. Io ngā tiu foi le si miliona e palai atu ai foi le tu malo. O ai alai tu malo lo televave sope it. O ai foi tu malo lo fatu ai tuai. Ia o lo process pe ai fa solo lava. O no winga fa te tenga fa pe alu nei ai maua la u fa se la lusu lima afe ai le pasiel tala tupe. Na atu ai le o la miliona. Ai fa pe alu ai le maua la fa se la lima sulu afe o tiu le budget. No winga o la tupe le available le 1,425,000. Wa foi roll out le lungo le mema ma fasto. Au le tu ta ua le na o lo wa ta pena lava no tu langa le fa pe a umatual temi ma mo wai le ai o lo i pe ia tanga fa mo monga ta ti ila tu pe se longa lava mai anta pena me ia na mo le. Like Malo Faftai. So how confident are you if you're honorable LA mai ar pa inga nei ua mato to 1 miliona tala uma pe 5 miliona tala I tu malo uma lava fa molmole ni mutas. O te rosa iai le to alia le amatanga lava luse la wafi. Tanga sa tau fai fale. Su e tanga fai ngā luenga. Tau fai le system. O ati nai. O ame ume fai. Le miliona lona lua le wasa. Mo tele vapi. A fai e uma nei le miliona mua le tau sanga le nei. Ua tiu le si milionga fato ato e uma le Iuni tau sana fo. O te lo o tele vapi le fasolonga langa le wa lo le process. O te le voltu langa o le wha maoninga o le awala o lo whatino ai komiti. E mai o te pot lava e le te tau o na ieli me le te tau sau no mai ai o le umma. E le aseski o le taimi o ati na e te nau lava ia o mali taimi o umma o ati na e 5 miliona i le 5 tau sanga. Manaya, Malo Faftai, so you're very confident, and the rest of that to find a Malo. Malo Faftai, while while we're at the same topic, or Tato Miliona Tala, Loketila with young honorable, or Pela or Le Paleta, Itu Malo Faleta numero Toluliana Sanila to Miliona Tala, or lesa sol to la fono, less sol to la fono, ir Faipula Lene. Well, il va a sol to la fono, Faipula, or Sanila to Miliona Tala, Lela Fata Talima, because that's the message that we're now getting. Is that a sa time ele to mama ona saini le sunga tu le pa sai le malila mo ilana ia foi lava miliona tala palo kit ala to lua ia le soli tu la fono ma suspend the time ele nei malita to parliament for 2 years la ofionga fe to no ta tia ile component le tu la fono mal banga le vatele mal fa alo honorable o au te tono le committee Pulotu a wa faisi pe lua pe tolu fono o tele a white. Ia o le fisili fona le sa fisili e le fionga i le li minista ona e level tūlanga whai te ono le usau au lape al parlemene. Ia ono tūlanga o le ua suspend mai tai le mauta. O lono winga tau funa ero na fianga I poloketi al malo. Ia e le mawala se teimi le lei ma te whilo ia I ma le minista o tinamata mai ta. Ai o te loa o sesita Polokalame. Ia la a tu sao i le fisili po le atonu le mea le whaavae ai le tūlanga o le talia. O le talia o le whaipule o lasa i tūlanga o ai inga le parmene. Ai wo te ilanga sa umalanga I whawha o vai mai o saini le mtau ia e o mai la teimi le nei. O te le maua sesi whaalinga I le fionga le li minsta. Ia po whele na whaavae ai le whaiunga saini ia Pela le wasa whaona o le tātu Polokalame Marciano foi la bonita mai Samoa. Ma ne fa malolo tu la fionga honorable pelesa fa lava sa mo tu sia lava unexpectedly lava mai le tu le na o tau au sa no la fionga ma fa ina tu mai lava la tali fa mol mole lava tel mal fa no honorable ia o te le ma ua le mafuanga por fa vai na fa ye le fa unga le minista o le minista le na ngafa ma le fa se ningo le tau punei ia o lo tali fo I wana o fafo au vai mai ua fa se ni atu le sui fa pule ia e o mai la temine nei e maua se whaalinga le mawhelo inga le tūlanga alo ia au te lo se taimi nisita Polokalame lumanai ia la maua se tali alo ia po whena whaavae ai le tūlanga le mawhaina saini se whaipule ua
a fielon tofi tulangol tulafon parmen. Because the pay level mele mo what too late for anything. El time le lana lo saini ia le fai pule lea. Masalo la pe yo lepe e mo watu pe o la fa nga solo pele miliona mo mua lea ai pe maybe na miliona lo na lua na tu tiro le tu la fono fa vai fa te tau te ngata lo sol tu la fono. E la vivea ia le to lua lea. Ia, o te lo le a mau se tali alo ia le minista. O le a ofisiring ia le minista tu langa le lango ia tonu e fai le fai unga muli mar komiti. Okay. Alofa faila bala wa fionga honorable manela manino foi lava lo saunanga meta upene. This is why we've been trying to ya mau lava start of so tenga mala wa fionga ono to tele foi lava na tato tanga le lava lo bala mai lava matu mai la to email ma messages foi lava no tato Polokalame fia mau lava sta maninonga mai lava fionga na tele lava mai falo ai ole ata se e tu honorable ile fa lava foi lana tu foi lava ile as farile le tona yatu. Yo e moni lava sa mai foi lava moli mai fa to senga foi lava la fionga le minsta ya honorable Alofa FOVA ai pese va inga matua I fa no I lava to telo na tato tangata leana e lava time fa tapula ina foi lava le eso le va ale mai sa le longa le fa nga I tu you bol ai pe ole sa ta ofia le va ale nei ona sa fa tali foi lava ile Chinese delegations le I foi lava pulenga la fionga who authorized le va nei ta ofi ia o lava nei malanga ese mai sare longa se tau nua tu mo lava pasi nei ia saina fa mo le lava tena mai fa lo honorable. Ia ole malanga le na nga isa vai ole malanga no e faila si singa male tua mo sala fai. Sa fatala no fo I lau taupu na mo mai ia ila tau lo ta penanga le fai nga malanga sa fetu na I male ofisa o va'a pe fa mate talafe ngai le chada le va'a ia mo le malanga. Ia pe fa o pe va'a masani. Ia ona la lo wa taimi nei ele ma ua le taimi vo le fa pe umi pe pupu tau lu mangole la sisinga mo sala fai. Ia sa felongo nai pe afa pe etilei e longo pe le au va. Ia paltulanga la na sayai wa faisi umi ona poloka I tulanga o mesa o ile si singa le fainga malanga ma sa lono mai lava le tulanga ile ofisa o lo ngafa tonu male puleina o taimi fa tulanga ina o va'a ya mai na umi o no tulanga sa ta mo fai tuli male taimi a wale ma mai taimi e lua ile tolu tula na tile ile fainga malanga wal po foi lava le sa o fa maru lua foi le tunu ya o no tulanga o le ua taimi o malanga te tele fa pe mai fafu. Ya ele tau pulea o le foto a fata ita I le tulanga o le o isa la fai o le fainga malanga e ono aso ia pia e tasi le aso mo sa la fai. Ta mana tulava ia uone I lifa uma le fa manuianga o le malanga le nei I upolo. Ya e tauna mo sina aso mo sa vai. Ya o le la tau pule lo fa mo le a le fa mo lava ia na pule ina lava le company va sa tal sanga mai fo iai I le tulanga pe tala fe ngai pe le fa tali atu pe faise fuanga ya entai mai lava le a fa tali atu pe la to ya a tulanga fa pe ya o le ua fa ma wala lo atu le fionga le minista ya il company va ya te fo le langona o le langona lava fo ile tasi Pulotu ono le tau mo fai lava ina ia tiro fo isesi tu ono le malanga lea o le teletono se malanga e manuia ai le tatu watunu I tulanga tau turisi ya mai so le fato a tali malo le tunu se malanga to tele fa pea ya ai a fai wa te ele ulunga manisi fo fina ngalo le tatu tunu ya ele o se temi mo mole nei wa ini malanga tolo po fa pea e foi temi ti le lava malanga ono le leanga o le tau isi foi temi o malanga o fenga malanga le malo ma me fa fo se I tupu ya ono tu lai ya o te loya nga mo le lumana I company o lo lato wa ia le atina ya woni te fa tu I malanga e o fa tasile tu eta pena la to I se la to malanga chada ya tu langa na fa maru du tu fo inicio fina ngalo na afia ya alfa mo la vaia I le teltonunga o le taringa malo la sa fenga I company sala to va ia company na mai le chada flight ya ono tau fai fa fia tangata ia no mai ina ia mawai le atina ino le tatou tangata wha mai mo mai fafo.
Malo whaftai lava mo sa unanga matungo whima manino lo whima honorable. E ai nei tangata mātutua na tu mai ala tu fui lava wala au lungo tātou Pulokalame. Sa wha lau ilo mai lava la tu le whiawhia ona na iei fui lava ni wha moe moe. Sa ngā iei i upolu. Ai pangā lea ono le tuai wala tu le maua ia vaenga ia i tonu o pia. Mana tu i tu malo. E ai se awala tu tilo ili tātou whainga malo wha mole po le matanga ruenga i koe reimburse ai ia pasese nei anai tātou tangata ia na matuai. Lena la afia ile palablabi le las forele fa mole ona bon. Ya, ele iaisa u aya tele i taulu manga o lo ngafa malimtanga luenga o ba. Paula valea na o fapsota i le pulenga le sa fa ia fatu ba ia fa pe se tu langa e afia i tu langa meta tu per company. Ave lau tau pili ia i la tau lo o fa ia o ke nai singa por coordinating ol malang. E tau na maua se tu per company va for the standing fee, por the delay fee. O me lava na fa pisinisi e tau lava na fatino. Ia e peo tūlanga le na peo no whai atu. Ia, o mele i tau pulea le i whapena matua deliberately. Whapeo le a whatilei pa. O na walu wha moe ngā na mata tau pena o vai uma ia le uruai se le ngā palauli. Ia, e te le fo i le whamanuianga na maua e palauli le aso i me whatau. E te fo i la toltino i tupe se furua fe mole no. Ia, anga ia tu i o ilo utu malo o le totele o i la tauina o atu ia o nisi fo i o investors na mawai se leni ala mātou tu malo i tausanga e lu se lau lima suwafe. Ia no atu fo i a whaatino le tūlanga na i lo utu malo ia o mai i matautu ngai fo ngai maunga lua ia o mai fo i whapena fo i na whai le whalolonga i nā ia o mai fo i sale aula whapena fo o inala na tilei ele mataupu tūlanga o lava iai e peo no whai atu o mele tau pule asa iai le wha moe e maua tonu mai le tā le whae anu le malanga ia ina watupu mai lola matau ia na whitara ia leo whatu ia o leo tato o watupu lesi la teim olo o tau e tapena lau tau wa ai au ngoa tongi paule wa ia na tau o ala i po lale umie o ai o mai lava iau no mal tue a fia whainga malanga malu le turu. Kalai malo whaftai lava tau, ai lava sina whala tonu le titi lava o le tā interneti. I le taimi nei ono le lava o because o leo leva foi lava la fia fita tonu Samoa mule to lava whaftai tele mo sai foi lava lava fionga. Ai se ala me ta tasi lava la fasile le vaenga le fa mole ono por ai se ala me na le fa algo e pele va ia. E ave na tangata ia na fia i whala blabi le to foi mai ona pika tulea o le Chinese delegation. O tūlanga nai whaamaru atu ai Pulotu o te lepu le ina le whatontonuina o le company AUVA'A. Na whailava e la tole whaiunga whaatali atu lava le company i le tūlanga o le malanga ona wa uma na totongi uma pasese o pasi e se furu lua. Ma le lua se lau walu se furu tangata. O le tino i tupere na maua ele company AUVA'A i le fiafilea. I le alu ma le sau. Ia e whai asi feo lolo o le tupere na maua le company AUVA'A i le aso lea wa tolu se lau le alu le pasi, ia lua se lau le alu le pasi i lua fo i mai. Ia o le no winga whaatele i fo le sifuru lua ma le lua se lau balu sifuru tangata ta i sifuru ta la. Ia o whea lava la na anga iai ia fina ngalo fo. Ia leo maruru atu Pulotu al tupe maua ia le company e mo ilava na delay ia asa maua tino i tupe tele lea mai o foi masani no usau mai sa vai va alfa e sa va alfa tu tumu tu low lava ia alva ale le sole ele uma mai ta vale ono le o le tele o le malanga ia te lo lava se tu langa watupu ia ele mafaina to e alo itua ia ai au ngā mo le lukana. Yes. Fato tonu fo la wai le sila sanga wai. Le foi fa mo le vai soni to malanga fo sa vai. Le si foi malanga le tonu mo. Yes. Mana ia malo fa ftai la fionga e le wai ta tonu to tele foi la manisi ta Polokalame taimi de nei le
pa fifina foi lava la to finangalo ma fa malulu mai foi lava inisi foi lava pa sa tupu il fa lava le nei ba ya so to na ya tata la no lo la ta se is malta por malta ta upule na lewa manino mai lava la sa nga la ofionga honorable ai ole lava ye na ni nefu e pipi mai lava ila mta upule lana esere ta wo ole mai pes fa matalanga la ofionga on behalf of tato fanga malo le va ale mai American Samoa ona yo mai lava le taimi le nei elo ilo tonu lava o loa ina tu atu ina I le wafu o sale rolonga. We know well ono le va ale na vatu has a dodgy history o te malo foi lava wa lo foi lona history to teno na tato tangata pa be foi lava man va ale nei in the past. Ua ia ini suenga ia mau tonu e po atonu o loa ia nena tu atu ina I sale rolonga fa mon mole for all we know it could be Isa. Le was spread ma fa tau tonu foi lava mo tele sala fine. And secondly, la ofionga, o ai lena authorized ina, again, e a ruese le vale mai American Samoa, so tu la fono, e nga ia tu I Samoa, fa mole lava tele mal fa alua no. E tupul mta upul nei Pulotu o leo te New Zealand. I was in New Zealand. Morning. Tupul mta upul te fo imaila le vaiaso na ufita wa inga le mata upul le vale nei. Paua le latest leo te loa o lai limo o leo. Ia ma le lo ia sili ma le mta upul tau vai fafo. Le official palemia ma le immigration. O la tauna o lo o iai le mta upul te mi nei. Ulanga uma po ame na mai po lalme na sawai o te le loa Pulotu o te le maua foi po lalma fuanga and who authorized it. Te lo lava se longa lava e uma le susuenga le fa pe o le fa ngaso. Ia ona manino lola ia o le mata le vai. A le vaa pa wale me faino fa tu o le vaa sa mai tutuila. Ia fa pe na sa mo mori mai ni me o le fa le bela le ainga. O le tamali ile olona ainga polon fasino manga le tumalo isale longa elela na sa mo mori mai me ol fale belave that's far as I've heard. I'll tell you ma wose fa mo tu pola fo le sila sanga ilu matu le va ale mai o la fo pe di mo le o lale ungo le lato sairi ling yo te rona mo le sitari le mo tato. Ano va tera blo fionga to tasi lava fa mon mol ofisili ina mata upu lava le ona lesa sa noa ia la fionga foi lava tato palemia ta lava na loka le va ale na taimita so tu la fono to tonu Samoa fa be foi lava mtangata sa tonu le va o e mata do you think it tau lava ona yesa komisi so ia so enga lava ina mata upu le from top to bottom fa mon mol lava ia mo tonu lava me uma lava lena se mai tato mata upu le fa mon mol ono. Te lo lava pe no fai atu lo fai suenga o te le lope uma fea pa tol suenga lena e manino ele mata le vai le mende fetu na iwale pe no fai atu lo official vai fafo o te mai te palemia o lo official pe mita tauva'a ia le minister tauva'a ia male na fatu langana le momoli mai ngole va'a ia o te le maua la tu langa taun fai ai pe a maua lo le li poti le ba suenga le ufai oina e te tau waina tilo mo tutu po le alme le yele masalonga. Why are we suspicious? Po la fortu langa o lo iai le wha moe moe. O amena mai. Ia, ele mawhaila o na wha ngā tia se mea lango leana maua tuai leo le wa ala tu I sale rolonga. Mau te lo ala e mawaini si o wha monga mo tutu. Au tu atu al mele o te lo te le o malamalama tele le I le tūlanga na o mai le waa ma le tūlanga na a mai po ame na mai. Ana wa fionga ona polo pe o leo mo watu mai asu suenga foi lava matanga alwenga leo lena batu numa I le tato kabineta. O waina leo o fai asu suenga taimere nei is it a committee so elo wa fionga o se simtanga alwenga. O toa manino ia tiau pe fa pe te fono nei le solulu nei. Ele si fono al kabineta le so nei. O no te le au wai fo inisio fontanga lesa tala noa ina ilm tau pule va alea. Alai malo fa tai la bela fionga mo le saunoanga matungo fia man manino foi lava fa tau ina mata upu lava le sa ta mo fai lava ia mo fa maninonga awale fa funga ta to tunu o Samoa I tonu Samoa fa bere to tele lo lalam papa au ia tunu mamau. Ole ata se la mai le tato va le nei mai American Samoa tata la no la fa mo le lava to lava I le tato
malanga ia o saina po Chinese guest ala o fionga ma le pisinisi fou le na malanga tu mo lava ile aso sapati le fo wota no atu le foi lava fainga malanga no lu en faina ese ia mai lava sau tala noanga fa mol amata mai lava ile amatanga how this came about fa mol lava ile tene mal fa lo honorable ia fa tai o le company le e la mu e direct flight sa Pulotu mo silfie la sunga mal malu le tunu se tasio company o lo fai pa anga malo tu malo i tu langa o le disina ia o ele o le matonu i tu langa i tapenanga pa falitari malo lima se lau eka le sa la to lisina o le alisi mal temi nei e mawaile matou tino i tupe fa manianga i tausanga uma fonga uma la nen tapena mai le la lata le se fulu tausanga o le fa mo lea o le ele ngata ina fa falitari malo ia ai awina mai la i tu inga fufuanga nei o le mai o direct flight mai o mai sa o i tatu tu lisi le oso i fiti le oso i New Zealand e tam fai e mai sa o i nei o le wha moe lava Pulotu ina ia tina e ele tatu o tunu i tūlanga tau tulisi ia o lea la ua manatul company ua tauna amata na faile trial o nta upuri nei e mai lo tatu direct flight ia sa tau mawhai lava i whai ngā malo o mai e rei mawhai na whai ona sa tele le tūlanga voi lea e whesiringi ai le tapenanga le lei o tātou whalteli malo ia po lava tātou services ia po lava tūlanga o tapenanga for the tourism industry e pe tai o na utula e mail tātou whai ngā malo fo na tuatusi maile o le company le tātou minsta po le ale tūlanga i le tuina mai o tātou direct flight nei mo le tunu i o le lana whai e lore tomu ia o le asau lore direct flight e mai alo i le awala mua e tau mawhai e mai whatai tai pe mate o ngata whatauli maina mo tātou ia pe mate whai mawhaina tātou hostinga le malanga mua lua se lau lima su tagata ia na mai alo le na ave le minister tu lisi le wha moe ia ona handle lole ina ele tourism authority ma le minister le wha ngai o ina umo le maingo o charter flights nei mantua Pulotu ele Iuni schedule flights o le fa o ngā charter flights e tauna mai e fa tai le fa moe malanga ia na tu lo le ia la to ti organizinga le fa moe le malanga masina teruna tapena au te ila te tu simel company e tau ua fa pe mai o le tau nu fa nga malanga ona o tu si atu ila to lo tapenanga le malanga le STA e tau fiele already Samoa. We are not ready to host. Itu langa o tātou whalteri malo ma me whapena. O ina la Pulotu. Na mafua i loa na toe tāru sanga mai le company o te mali. E ta pena loa se ground body. Ale lato company i nei. E tu sai ina ia mawhaina whaatau nu le malanga langa wa umana ta pena. O ina la. Na mafua i o na whaatu le i tu tino fau le o Samoa Royalty Tour. Samoa Royal Tours. Ia, ala wha moe wha pe mana o te awhia ai, no wha tuele mwhainu to e awhia ni me tau pisinisi i langa wa umana tapu uma mātou tangata i tono le parlemene le whai. Ia nau mai lava ina ia mawhai o na awhia i nisi ono lo lato tele tonunga e ta tauna ta pena le lei o na awhia i lo ua whine. O ia e whai lava na pisinisi mana me masani wa umafoi na tina elo no langa tangata tau whai pisinisi ma me wha pena. Ia la toula le na la tou whatinoina, le whatuina, ia matapena lol whainga malanga. Ona, ua sau noa i la tou le STA, e re mawhaina la tou tapena ina le whainga malanga lea. Nā lai loa ona whina ngalo le company e ona le charter flight. E o mai la tou, e tapena le la tou local team. E la na le tapena lea a fielo ua whine. Ia leo tau nuu le malanga mua, very successful la ua fo le tau nu mai le malanga lona lua ia o le fa solo o le fa to a lua la to aso nei a pe ono fa yatu Pulotu no o tilo le leimo vai le ata la tele ta pica picture o le ar me ata to e mo le malanga le
Paiane lava le vavao lea sau nei o na whape o lo ua fianga, o lo ua whawhine, o lea afia. Elena o lo ua fine le to tonu o company e uma maisi tangata o whaingalwenga. E o watu marselau tangata le whaingalwenga le terminator na whai. O pasi le whea iai o whale ainga o whale tali malo. Ia o mea umalawa. It's just a competition. Ale manuia, o le tu sa o i mo tangata. O le tau lena estimate mal company no whai. O mate o la se tino i tupe sa mo e maua le meme. Elena lo i fore lua male afa miliona i le malanga. Wow. Le tupe o le was a sa o direct to the hands of the tourism industry. Ia o ina na mafuai o na tula i fo le avela ulango tu langa i lo tu langa fa tai ma o o le sui o le tu malo o lo fai pa anga mali company le e foi na ala na malanga le Pulotu e mo mori ma tolisi ia o tu langa uma na fa manianga o le na maua ile fai nga malanga le na sau ia wo foi lava ile tau na tia fo se mea le foi wa vao ni si foi o lau fai no spepa ma fa peatu ilo wa fianga o ala tu la Pulotu ele o iso ungoa o se company o Samoa Royal Tours ele ai wa ave ese malato e mafaina lato fatinoina ele o iso wa fianga fa al tu la fo al fatino ko ta upu male ai ina ile le e iai pero tiro mala va ai lango le manuia o le tunu atoa male manuia o lo itu malo afa pela le estimate mai nei ele la lui o male lua male afa miliona le tupe mo o le lua malanga o lona winga e 5 miliona le tupe lela maua sao ia ao turisi mai o te mana o foi no foi atu company o avel toli potina ile official turisi e fa lawi lo le ta o me le tato wa ngani nei ina tato talia direct flights ya tu lo la foi le pe no foi atu de va o mal piso vai le umatala the bigger picture o fe falala ele manuia na pai nga malanga nge marketi uma niu uma fai pula uma moli alu uma to tele o mena fai le aso o historical sites e to tongi uma mesa ta fawa o piula o tua ila lo man ya ole ainga uma sa yai fale tari malo uma sa yai ya o to ina tingo tupe na le sa mau ya e pe wa maile tulanga fo yo no le lave fai fina uma fa por kiki ina ia toso mai ata ia tia o au malo ua fafine au le ata atol fa moe na leina tapena mole manui o le ia o te lavatia pea ta tali tūlanga o le tua ia mai pea o lo ua afia Pulotu o lau tau tinonga whataitai o le malo a o lo le me manui ai le tunu o te leso lo muli o te langa lo langa fa me mo o le tatu te nau nei e mai le va le vai aso uma can you imagine pe a palasi le va le vai aso uma e mau tato lua te si male 5 milion o la si le se furu lua 5 sur lua vai aso tau sang o va mar se lau milion e tupe e mau pe a fa pe tato fa wa mele ya wo le ta palava o no le sa tu poi fa le lave for ti le o le va ya pe no fa yet e fa ta matar ta mo fa ngas company e ai lo se fai lea perfect a le lava sa upea ina ia fai pe a o isa vai e o le va ma le tunu pe chara la to va ia umi polale umi fataria la to a o lau tu di matai Pulotu o le ati na o le tunu e le lau sa tal lua tesi ma le 5 miliona i le malanga tesi e sau le va le ma mai mo le tunu so e tau te fua le fai tio ma fua le tau whaaleanga mai pe ia tia ma lo ua fianga ai fua na ele mele wa watu wa le upu tau tino the tourists were here they buy a lot of our souvenirs they eat our food, they sleep in our hotel they swim in our rivers they swim in our beaches so what is there o la le tali o le mele fina we o le na mawale Samoa
Ai o te lava tia pea tatali ia me fa pe ia lava walu la uli. So ia na tu mere. Pulotu, it's been 10 years. I've been following this up ile mele tulisi. Langa o te ko. Te taua na ia so sau sa o ata to tulisi sau Samoa. History le o tau nu. O fela e fai e fi na unga o tau fa leanga ma me umale. E te tali le tupe le o sau evidence le na. Yes. Million. A trip. That's the net. Ai le tau wai fa taunga tangata ma me na fai. This is the new money we need, Pulotu. Direct to the hands of the people. Yo, e pe fa pe nasa utala langa wo. Fere lei fo ile. Le lau fa le ai na malato upu matala ia matu wa ia lava. My name is not there legally, but my support is there on olo tu langa fa teita. O te mana o ia manuia. Ai mai sela lau fai fato. Wana mua o market yo. Ia lau fai fato. Anga lau fai fa. They were there in the first day, Monday, at the market. Yeah, muri atu ni sia mori mau lau fai fato. Anga na uma ni uma fai pula uma mori. Ile lua se lau, 5 se fu tangata. All crowded. Yeah, I follow ia tu manisi. Fo ia fo le fa pe ai. Le fia lava I tangata Asia. E pe a malanga fo le tangata papa e mai New Zealand Australia le pisatele. Sauro le malanga ta wai tangata ni ia ona I rolo tu langa ua. Fai longa lan. Ia pe o fa mamla manga na Pulotu I nei manino fa fonga le tunu. Mana e tele lava isere ta wala saunanga. Le lava mo tonu tu lava le tu wala saunanga lava fionga honorable. Mana e tele lava isere time, and I think this is the first time that we're hearing vaenga yele ngata o nai tangata sainga ia malanga mai saina. Ia fa pe foi lava tupe na rato fa ngaina. Mali tupe mo e tato tangata I to tonu o Samoa. Now, o le sila officially fa mole honorable I tupe la ia na le benefit mai ai ir company le Aso walo. Mole. O yaini vaenga whamonyanga I o lo spread out inisi foi lava tour operators to tonu start to nu sam honorable. Pe o le tele fase ai sau foi lava mai pisi nisi ia. Providing the same services to tonu sam mo ele I mau ela to niso whamonyanga nia. So why wasn't it spread out inisi foi lava tour operators to tonu sam mo whamonyanga honorable? Ia sa mai tau o nei tangata tonua ia Pulotu na leina form le Samoa Royal Tours. Langa vo la tone lena avele upu ele mafaina la to handling se capacity te le fa pia. Right. Na laina mafua na to e vili mai company ia ta o te Alofa fai se fuanga. Wale mafai e tato tour operators na fai le mata upu. I've got evidence of emails and I've got evidence of why they formed their local company to do that. Yeah, e watu fo ile vai malu I puenga nei te o mai o lefto atasi malanga Pulotu. Ai vai aso umol tau sanga le fa mo yen tau. E le terminal nei tau foi building, ali building capacity o tato tua sumani. Awai umol tau sanga e fa soa le manuia Pulotu. Wai vai hotels, te lo hotels ina ave mai se fulu lua hotels. Ele ia ni tu disi kala mar covid. A hotel suma nei onisi hotel na fa le tonu development bank. They were suffered with no tourist all this time. Ya le oto fa le me. Me vola na ia ila to vo ia na mo apa o oso ia ma fai tiong. E umi tau lu mangol tato fa mo mo. Yo pe no fa ia tu la matanga. Ele ma fai na alo ai fola tau tala men nei ona o lo to finga. O a o le tofi o le tu malo o le matou te whai paanga ma le company ua ma whaina la tau whaia le mea sa le tupu moa. This is history. Talu na whaavae le malo Samoa whatu a saule se malanga to a tele whaapea e o mai I inject le economy development o le tunu I tō tulisi. Ia, ai peo no whaia tu ele umar whaia so leli lai maua le vanoa e o mai tala noa le lei ma le local company le faso la me la tu el faso o la to ta la to tu sa e ma la to fai pa wa me na le na foi fai mai ele ai se capacity
o tātou e hendo len malanga lea. E no whatu le whawhena le se capacity. O mailo lai whaini me le se mautu. E no mailo la ia. Sia tofu tangata mali mea. O company loko la le ia is just coordinate. A o mea uma. O lai whaso uma pasi ta a vale tua kai. Ia e opa male se furu lima tua kai. Se furu lima pasi. Peni sini ta a vale mea uma taxis. 4.5 million. O le evidence le nā Pulotu. Ai de room. O le fatu ata wa mai le nei manuia. E te tauno mai fatasi. Lango ia fatau nu fa mo ala una mau lava ia tau. There's a lot of room for cooperation. Yeah, for everybody. You know, pele tera no le malato le handle legal company. E mau ai fo se la to low lava. E se la to futa mau ai. Ma Alofa tai tu sala o masepu le STA i le tato arrangement lea. But having said that, pa malo tu lava lau fionga, leo te tala ina fai te toa fui lava mona i tangata i o mai te tonu sa so sani te mau ainga o le tato tunu. Yeah, but there's more coming. O le se lau fasili fa mole lau fionga. E tele ni saina ua matana looking at investing to tonu tato tunu, apart from yo i tu malo fa mole. Ia, mantua foi Pulotu na whaile tātou investment bill. Na pasi le no fo inga le lua no fo inga talawai. O le pili le na. Na whapea e ave campaign nei leo mai o investor se o mai investi a tātou nei. Pai ia inga fo ia e o mai nei e o mai e. E teo whawhainga alwenga la tu tupe. Ia po le alava le atinae. Ia po le tulisi. Ia po tulanga tau whainga whaiva, ia po tulanga tau renewable energy, po le alava. I el teimila nei, paual me leo te lona, o lo itu malo, o lo i eile mātou investor lea, e maua eile mātou se leni, i tau sanga uma. Ia nisi tulanga i ainga te tele, ia o te loa lae lava, tele o manino la inisi o tangata o lo lato whaia i tulanga. Ai pe o investors ia te tauntato mana o mia Pulotu. O investor se o mai lato e whainga alwenga te tere le mawhai e tātou tangata na whatino. O ina tonu ale te eile urunga vo inisi teimi. Pe vo le upu le o mai tangata asia whao mea te tau na whai tātou Samoa. A patulangana na le tau teu atu teimi ne le tātou whainga malo. Ia le leitu la fono. E lo aile reserve list e ave tātou tangata. Ia ma le reserve list e o mai la tangata i e tama o ainga la tau tupe. E no mai le whaatino e lato. I run better to le lane and find that affordable. Pero tūlanga le nā, ai unisi tūlanga inisi o wati na e te tele e awhia inisi o tangata mai whafo ia ele i maua la e lo tauwhi. Well, like malo o lato vatuni electro vatuni specially fa tau foi lava il pesnisi on everything sounds like everything is legit. I lava sa noanga mo le to lava ni fa malo i lava fionga ma le on sai foi lava I me foi lava lo I lo foi fa sia foi lava to telo na tato ngata o le o manino le mato le vai. I think everybody or Paul level me le si va ngale po pole na tato ngata o le to telo ngata sai na to tono le tato tunu honorable ia mal fa mai nei te lava o sa mai fa mai to tono tato tunu o le tūlanga sa o lava ia Pulotu I le atunga lunga le sa tato atunga lua I futia o sola maso wala. O le atunga lunga le sa tato le noa ni. O le o mai o tangata whao mea le tato te whainga lue ngai. Ia ma le atunga lunga po I le wha pe I whanua ma mea sa te tupu. O poloketi lea o te la lango tele o tūli mai to e o. You know, it's tourist business. Tūlanga tonu le o mai tāwhao, whaatau, a ai no nofo, whao ngā aia tātou sites ma me uma ma tātou tūlanga tau. E nau ma le to e o la tau. E uma ila le tunga lunga o mele, i eila tu lunga o tele le wha pe tupu o leo mai o kon kalate saina, whao me I tātou kon kalate. Ai pe ono o whai atu. O lo o furi wha la au mamafa, le tātou whai ngā maro I puipuinga, I esi langa sa leise puipuinga wha pea. No mai atangata foi sau tangata tu lou lava e no fonofo I nei mo lima tau sanga e te iau mawalon to lua Samoa mawai malon sitseni fai mal falo loa ia au lesa tau fai atu nel tu la fono ina ia malu ral tu langa le se longa to tongi la family
Ona fata mo lo si cheni. Ma fai lau pisini si invest ai 4 million o tu la fono na. E tau fatu langa atu nei. Io ai pel tu langa la vai ele popolenga. Ia te au ia Pulotu. E tu sale lo lofi mai o tangata Asia. Ma le lo lofi mai o tangata papai. E pei fo le tu langa e me fo le fa pe a tele mai tangata papai wale pisa. A tele mai lo tangata Asia o vesi. Ia o tu langa lava ia por kiki le alua na te sirfia. E o mai le atoa Amerika ma Australia ma New Zealand e ia tu langa volo tau e ele mana na o vo le o ai e sau ia Samoa al fesili sa o ai le tangata e sili ona fesoasoani le tunu. Io ina faile tatou tata. O ai le tangata e sili na fesoasoani. Ia, ma le si ai tu nai fo te sirfia o a whamainele si vaenga auli o na pito i siri ana tele au tala i roadshow. E o mai lor fast a vese o masaina mzama. E na fatu le o la su mai se video o fai e la upu. E tatu o sa i mai a upu uma na fai. O la upu e winga na fai tangata saino. O la mau na fai. E re fauta ka maftanga ma le tunu nei. Tatou feola mea Pulotu. A mau, a vui, a hogi, a kiu. You name it. O nei tau ina nei no mai, fai tatou whatoanga. Tā mo ato fua moa, fai tā pisi. Ua feola ngafa ma tatou. Wai vai parliament. Ariong, Liheng, Ahim. Ua leisa si me tatou te toi tiroi. Au tatou. O le tupu e level tatou malo, le fai ale le o tu la fono. E pui ai tatou tangata anu. Ma leo mai o tangata nei, whao mea ia tatou. So we must realize, e tau na whaile mea na policy and regulations. Ina ia maru pel tatou atunu. A sau si tangata i nei, aua nei sau whaatau se whanua e au noa mani ai a inga tala whengai. Wal mea fot na le sa popo le tu langa vo le lisi. Ia whatola mātou lisi sa vai. Ele mo kesina se whanua. We do not allow land mortgage. O le tengi ai mo kesi ai uma malilisi. O le mātou na ieinga, o le mātou na safety valve. E fo i ele me le torrent system le vesi ai fo. Ia e pio tūlanga le nā, pio na sao no Pulotu. Ia, o lo ia tātou mal whainga malo. Ia le la sanga e pui ai ma secure. Tūlanga o me tau nei tangata Samoa. Ia ma tangata mai fafo. Lo fa taina bela o fionga honorable man na ia isa mata ngo fio le fa longo foi la vai la sandoanga moni la mala sandoanga I me lo tupu I le taimere nei male al tutilonga foi la vana tato tangata tonu o le tato tunu e ma fai ona se to pa I lava I le investment ne gone wrong I le fa tau foi la le fa tal malo agi grace male lima se fu tol miliona tana le wala ve ai foi la tato fanga malo le taimere nei le tolu se full percent o le share fa mole ona le pe mo watu sa le I se tasto fai pule o lo afia I le arrangement le fa be le soli tu la fono le time nei so we don't know which one po le fa le ata numero tolu po le pa fa mole la vetera mal fa lo o le fa le tali malo eki gray Pulotu o se tasi o historical hotel pele ia tatou ono le ngaluenga lo mtua na fai ex ina alu lea wa umatu ia Aggies tu le maile fionga ia lauli ia tu mailo na alo ia Fred and so lo Fred faila na fufu ngole afa tau le hotel e lau 5 miliona na fa tau e le milionea mai saina lena te tau ave ina nei le hotel I le mai el tatou whainga malo I tutonu ia e sulu mai loa le company saina lea ua ese atoa upuna whai le teimi ni fa tau ele hotel e mele o tupu le hotel. O iai le awala wa whawhau I tua. E umana whaatau I si saina le sale, le saina le hotel se lau lima su. Au o tau whaile tonga fiti. E liquidate le company. Ai toi whaatau e la tau. I se tau na o le 2 miliona. Ai le toi whaatau I le se lau lima 2 miliona le nei.
On tau pula le Pulotu. O lawa ila lo tato forensic audit. E paula le awala le tato whainga malo na apa i whatel malo le sefi. O le whai o le share le tato whainga malo. Ina i ta ofi e tangata nei au nei o ese. This kind of investor is one of a kind. Yep. E leista mo te sau mo se lau 5 miliona take over se whaletari malo whapea. Mela nei ta o genuine investor. E taun tato tau fiofi ei. Ana whapea Pulotu e tu watu investor le alu. Ua whau le mea se rena whaima le tonga fiti e liquidate. O le alua tunga na o ne investa e tala i atu. Aua nei tō investi Samoa o le matua whai pisinisi leanga o tangata Samoa. So it's going to be a bad name for us. Nā lai rona whaile whai unga le tātou malo. O le a tātou invest le tōres fulu miliona. Ito tonu le whaletari malo X. Ai pau fo nei le whaletari malo. Tātou te whātua tua i whono te tele lai whai. Ia o company e reise si me to yang ua mai la tole la to 5 miliona e mai e to renovate mo le hotel ai io le atso le o chokom le fatat ma to ina investment ia tato te mana mi mo tato turis ma o company foi le o aki crei o la to foi lo a fie le ngol vale le tu sa o le o aki crei foi o le a fie i ile direct flight le e tau pule. Ia mafso ta inga lava ina ia mafai o na whaawa wina pea le tumu. Ia mai se le o clients i tono o tatou hotels mai e sa o lau saunranga o la le ta uarswafa. Manato le amatua aliali le teimi o tatou forensic o. La tau nei na whau wina le mea le company. O le na sao le se lau 5 milion. Ai to ta milo mo mai tuatu e tau whaltonga fiti ana i o le development bank. E mo se o le hotel. Ai e to mo e la tok. Ia wa sila la ia i whaari muri a swafa a fia i fo i manisi o konsali. Ma tu o le tunu. Ia, ai la fa pena ati tala. Ai se i o le teimi le forensics o. Mutautia. Malo whaftai la vai vainga na honorable. And speaking of forensic audit investigation, o whanga solo e tato forensic audit investigation o teimi nei wha mole la vela fatina malwhaloan. O te lei maua me lau o iai ai pe o lau fili i e lau se tusi. O tulanga na lena o tau maua tu se teimi le i mau te le atu. Okay. Nani malo tu sala teimi le to mama ona whanga solo role o ngā wenga ara o kika zia, yes? Ia, o le lava Pulotu. Malo whaftai lava toi tasi lava mata upule whamolmolo ono lea lava o silingia lava to telo tangata. Le wa mata nā tangia mai nisi foi lava vaenga. Le lava wau lava ia le susuenga foi lava mata ngā wenga leo. Ma le taitai foi lava o lesi tu ona mo tafono. Le lava whapea na vatu lava fasili i lau afionga. Pero le fasili lava. O ai lea na maliu ai ia le sunga ia tu au maritino. Do you know something that we don't know, lau afionga, honorable? Ia, wata masani a le whai ama tu ua ia taita me lea ngau. Ale au o le au tu ua ia ufasio tangata. Ia. Lotu, ele o tema mau. Ele o tema mau. Ele o tema mau e whaafonga rona tanu. Le sau no mamao mai lava sunga ya tu le pa ya cha ala no fo fo yon talane tangata o lem salomia ya ala lu ali mor ko inga le ko ni pel no ni molang fo le fasino ngol mere ala ko me ala psidia ko le no la udi para no ko inga ka la to tele tau to leo le tau atu leo ma nai o tafa. Nai o tafa ane. Ia. E tato taria o nau sau no manino le fionga minstau leo.
Le ese ta go sa malo longa la no levo fa ya fi. Te ne tu no sa mo. E mo mo le tu lava fa te tele lo fionga honorable. Yo ese ta go ata foi lava now and then. Ia sai ia foi swinga foi lava ma fa ma tele foi lava fi tam stress solo ia la fionga fa pe foi lava min sta ta to fa malo fa per ta to pan mia mer sui pan mia mer ta to capeneta. O mole to lava fa ta tele o la fa muta irta fa ta nonga ona ta o lava ona mo sa malo longa au le o manino le tele foi lava mata upu na fia no fo manino i lava ta to no lo fionga ona po be po na masan yang ia eletto tala no foi Pulotu nisi foi mata upu le nei la no le o mo tonu lava ma tu maltali no nisi lava vainga to fia mo foi lava I se tali mai se temi o duma ai pe o le majority lava ia o le na o manino le fa funganga le tato no te mamule to lava fa fa tele la o fionga mo le toa mo lo to alofa foi lava ina tato tangata I to tonu o Samoa moni lava lo fangia tele la o fionga honorable yo ele ngata na ia o tato no foi lava o la o fionga ia le lava na te talo ma mo mai lava tali la o fionga lava ia Samoa ele telo pong sa o fitia I stato tino maritato fanya malo fatto tua leto Samoa tasi ai la batu la vanole mo sa nanga muli la o fionga fa manatu foi ma nya lo fanga foi mo dia ingo lo la papa o ya tinu mama ia ona ta fa ma vai le ia tele lava ma fa lo honorable ia fa tai Pulotu mo lo taimi fa maru lua tu foi pe fa pe le manino se tali ia pe le o fa maliina lo finangalo langa o tangata fa maliina tate no ta pena la vefine was going to be a hot talk yeah por algo sano ya fa maru lua tu Samoa se upu foi wa sala le ma tara noanga ma le fionga le fongo tato Polokalame ma lua ve fale lo tu finangalo ia la foi sa to mai tau ia o le lalo langi le o tato ia wa toso ale la au la palapa tangata ia tonu fo tangata ilona manatu mai le ai aina o lo wal na finangalo ia o la fa mamla manga o lo le tenunga ma principal le o te o la ia o malo tau tua fa te ta il malo o tau nunga muli muli o le ale fu on mele fai e sumali ai se ki se ainga ia pe fa pata se falawa se ainga pe mo wai se famaniang pasi level fa mo ina ia mo so soani mo e mana mia ia le fa mamla matu foi ni simta pulo vava o nei temi ia fa tai ta po mai tato au lango foi ma tato viewers ma lato mo lango tato Polokalame nei ia fa aftai atu le tapo mai ma talo mai talo la vai al fangele tu e moni stemi se le fa pe nei tato felo iai sa molo ta ape de la rolangi atoa fata faita ulanga fia wale kalesia aftai lo to talo ma tapo mai lo ma fai volta to fai nga malo le fata lua tau sanga ia lo tau fai pe tu mata ngau tato tau tinonga ma me uma sa fai le tunu o lo manuia me uma ele ia se metasio fale ton o ia tangata fia misa ia lu malai tau wala au ko se la te misa al termine ia na tau fai tau sir file but that everybody will live in peace and harmony Pulotu ma ole ko fa wal vai fa fo ma le fa fenga yai ta televisi fa sa lau ko fa tu ila fionga mal fa tua ia mai ngai ngali tu langal ne fiafi man wi tele lau fa fo mai sa mo ma lau ta po inga fa fi tele mai mo mai so fo ia mai man wi le po fa sa ila lau fionga on bon man wi lau fionga mal fa tua man no fo alu ai fa so fo ia ne fiafi man wi le fiafi Pase, on bon, lo faccio.